ne say dia hawo no na oba abrabe ka ho asem wow what you say wow me pa cho mo am frɛ no me wo phone na da me na so yi o frɛ me ntime mfa me pa cho ma me wie a wa frɛ me na yedi nkomo me da ase lady me se onipa biara o susu se o hawo se nipa na me to me nsa frɛ no woni hawo a me ne oni asem me kura me da jase se oni hawo enka me yemu anka obi ani hawo asase so papa bi aho ato no papa ye ni pe de be si de ye nya hawo nti na me kan hawo ye so obi ani hawo anka problem bi ani ho what you say na ma no da asem so say ebi anu obi kunu awu aja no saa na obi yire nso betimi adan awu aja no bia ba ma akwa wore oba na bia aja dawro ma oba na bibi wona nsem wawu aja ba man wawu ye no abusua na apamo ba ma no say ma oba no na aja pade ebi nkodi ba ma no ho abusua na je afa me pa cha onye oba nko na twema nso ye ba ma nso twema nso ye yiye what you say for asem bra be desk aganya me kese ni eni asem ne ma papa no obi asem o court no so ewon kekaye ne se aja fa o so boa me se ade e bi nto da no se bi to obi a wonti menya ho adwuma no kwasem what you say no kwasem some me afima kodem okay afima kodem so dey for be kire me o de me to 5 days some of that kind of video so me for asem nsie what you say asem no court e ko si sen me no nya asem wa dia wodi abetimi aya na se obetimi ma approach for abetimi ba wonya de ko do sin anim se ekimwa ukọ so ba fo wonni nkunim da what you say ready say your father wo mu a ti wo trenka dabi wo mo se jam o timi yadan otimi ka e simple no kwasem wodi abetimi aya so the metal cells so prison pa me da prison ha na wo ko abetimi na prison na me ha enti lady when dey me say sa wo problem wa to me kana da bra wo asem wo court abra ne ni asem na ma wo what you say na dey yan commentem hwa enne ya na obi say some problem bi na ko na obi yama wa emfiri nyame say minim ade ya yankopon ya obaje ho fans because and the public free bonsam say make us say so obi ba say na say jafa mso ye bibi ma na say ya de ba ka nyina say emfiri nyame oboa what the bonsam na yama wo by some panel wo ka say emfiri nyame no so the same case kwa do ba ka say nyame be ye what you say nyame be ye na dia we ho awu na me wo ba bi every year bi ya cross over bi ya no me dey any dance na fu eja say ne ma kase bi ya nwanwa wow 2014 ana me ba ne ba me nchen wo ba na eja ka kire me say me ba no pese osira no enti menyi ne nsama de 5 million sabre no na 500 cedis 2014 me bi ma no na me say eja say opese oboa wo oboa for na 5 million obetimi ana e wan no say papa metimi sabre no empire bo fi ono on my 370 cedis that was 3.7 ye ko fi no ko yi di aka ya de so na on this kind of man na eja fa so ka chere say safe no from 2014 to 2015 any 2015 no no okuna sidan and now make us say so we get na so jira na say we sikani a wonyi ni by 2015 no okuna si mansion that is the power of schedule make us any person no so wow I just also no bo anu ambesin ne na barely 1 month ago 26 you know so say 1 month kronpon real 26 November no a na make us say you odoman kuma fa sheda e kwesi den no na 24th yeah ne buy odobo aja for the kase me meja na 26 na Sunday no kwasem asondem na aja tisi ye no o ka che ne say meshraw na me ma 3 months pe me wonya sprinter kase efi so obi ma ofu ya e so o ma aka atrem asameni o asamenya pukwa ma asam dabi e general message yeah yeah ni ditum na landu nim say 1 month nyanso skadwa trase no wose dabi ade na akwa ba ye IMF ofura komam na boss afode no enti so me man ka ma ni grade no enu me no ka say enu na ko sensa efie nkrata wow ka say what a mighty God we serve tell you what to ma se fie me ni tumra what say esie wow what you say odo for what ho ye dey enu ti na wodi for da bia obetena awonwa nanum asem no na wo ka no
Eya no kwasem trodo jiwodi for line bi. Ebia na we see from 0553011926. Papa asem na dedodo to asoma ye. You nim say girl na to Kumasi fie. Eya 7 bedrooms. Yeah, what 3 ya ka say 3 stores. Toilet and bath. Ya to fence o nyina ya dan. Afa ho the gate at 7 bedrooms. Under 3 weeks. Yeah, na to fie o Kumasi. Wow. Wasi fie wo. Na bi owo. Na mo kro ni din. Wasi be to fie enso o Kumasi. Wow. Anu abi ya sensan krata. Wow. Wow. Anu bi na men kan kire. Wow. Asama me ko me ka say bosremuka. Me pa cho yen 31st night. Ya nya 31st night. Wo am from me say me ti afidie so me ntimi mfa. Ya nya 31st night. Na mo ya de no 31st na si Sunday. Ya be no pa. Enti so person oba me ho na ba na jo me pa cho nyame. Anadwo me da. Ni mo ko akiri. Me da na me kiri. What you say? Do anadwo me kiri. Enti ni unyame ani me no bon pa ya anadwo. Enti 31st night no. Ya nya na mo be na 31st morning. Enti 31st esi Sunday. Tumika na bra no pa. Ema numere. Hey! Bra no pa. Ano so bra bejo mu a. Obi oje machinyi bia 31st no ga ne beba. Ye betwa video no. Na ba bona afidie so. Me tumre a na ma kire de yeden. Esi me ntwantro. Ade eskadwa nya ya no me nka so aye. Man kanche eskadwa so onfra me. Me na me yefi eskadwa no woni me. Woni wa kuma adame yam ana obefra me. Enti nyam na no performance de eskadwa adwuma wonya ye. No na eskadwa ye we never me nya bi da. De wa ye no meka. What you say? Lady, and now me no kasa again no okuta Kumasi fie kuta ne nsafoa. Wow. Under 3 weeks on. Okwasem. Under 3 weeks. Memu atoka. Car no amana nto. Wa mana to fie Kumasi. Wow. What a mighty God we serve. Wow. And lady here, so be ba janchan. No kuta akumapa. No baba for the na say afaremane akuma mu dia. Wonu so obi timi ba for the na nya akumam. Okwasem. Obi baba for the amemere feso. Wa wachini bread ni wa baba. Baba say ena machini ena manante makwaha ena mayese. Wonu so obi so de dom ena ka asem. Okwasem. Me kwa esofo ne pa dom. Me pa cho nya dom ena de kasa. Tie ne ye. Wo wo dom na ye dan. Da bia me ka asem we se sunsun sam aye so many dimensions o. Obi won mo obi tumi. Na wo tumi ya twedom. Adom ba be go ba wo ni tumi ode ba ye enipa ne ho adwuma. Papa waka say ye. Entu be hu enipa ne odom cho. Waka say answer. Problem senko a. Me no obi for market cho say. Efi say me start ma sore. Tie ni yo. Efi say me amete no ye asore. More than 20 years in here. Me church member nui. Ya nye me church member to hospital da. Me church member nya accident da. Me church member ni 3 pine da. What you say? Enti ye pray to me no obi pray dom. Me say me pray dom. Me pray to me na answer. Na me to me na abo nipa. Wow. What you say? Wow. Enti lady, obi ba janche wonye genie say aja ye den. Na lady ma me nka we ntum. Hwe, obi won mu a, wo pam mu a. Ebi na busia ni bu wo sika pa. Ba wa ye nipa ne moa no. Tie ne ye. Me pa cha wo a wo frɛ me, mo a mo frɛ mo dɔɔso me srɛ mo. Me na me tie afidie so mo hwɛ phone ne kura me. Ana na meska won ka me ho na wa ma. Enti wo frɛ me a wonya me pa cha to bo me nim so dɔ me so me dɔ. Me wi a frɛ me ye be di nkomo. Lady. Obi po obi ama na boa no. Sɛ adamfo, sɛ ye yire, sɛ ye kunu, sɛ maame ana papa ana sɛ nua. Sɛ ni pa ne ye broni. So many boys. And unim say lady, your boys be from scammers. No kwasem. Anya boys nko na ye. Girls nyina aka ho. What you say? Obi se na nya broni du abroche. Last time obi send me message on WhatsApp. Oso apa manya broni bi. Me na na kasa saa. Oso bebre miska. Woka mu atwi na ni papa dia na menye. Ye ni efie nkomo. Ebra onjira mfikyire. What you say? No kwasem. Enti mu ba ka asem we a. Reply da na memfa mawo. Bramanim papa say na meye. Brani amu a simple as ABC. Woni ya bi wa broche wa shada so. Wonya ska wo fam wo fi wo de bo abonten. No kwasem. Me ni ade nti na wo ma. Ni anya ho de ma wo. No ni na wo me fa kwa broche. Papa no obi wo so kro ni kru na tie ne nsam obi pa se wo bebo an pa wo de bebo abonten so ni. Anu na make ho asem. Ebi na apamwa. Brani amu a simple as ABC. Me dia me sisum dwuma na meye. Wo ba me ma hwe na mu aba afode ye
na lady sabi America ho asem yi ye wa kwankire ye ande masafo no nokwasem so obi do oka obi do obi ka say ni pa na dwane dwane o dwane no empane se do dwane no na ni ba bi o hedai otete wo ni pa ni din ku ade ha ho fa ne bra what you say e bia no dwane ni ba bi owo na nya fa na ba che so o se du nkwa ana so se amekom me ni sa time no so na kasa ba hwe no na nipa so oto na so oda na be ye din awona what one na nipa na fiferi santai e da so on sika braw ana won ho ba mo ache na tum aya simple what you say anti lady media me me full compact ana metia na 2024 nipa penny me lady we nim se ma ka che me church member say by 2024 31st December na me church member wunye ye me pam wafra so no o se na me ka sa asem we eni pa nim se me li agro we me church member say mo me everlasting property ma mo me say from 1st January up to 31st December wo be time na ka se opa me ho kire me aso no nka ho me pam na che say wunye cheba aso me mu nsira no nka ho ko pa so ho froko tianie antimia e bia na pese obi do ka wo pese nipa no otua ka na ma wadwane fa nipa ni de bra na me nkyere wade ya obeye what you say nokwasem me nkyere wade am wo ye awia kete awia 12 awurade yankopon lady me show 1 month pe awia 12 wo be je nipa no so sa me se na agbe bom sa ko se wo to wade am ra ne won ton no and distance is not a barrier baby nipa no ko se no it doesn't matter nipa bi ne hia wo nipa ne de abra what you say na wo mu nkoa no atiasia wo abra lady abia na se de mi akan wo busua ni bia wu abusua na je sama na japade afa wonim se minim se de sifra saman abia na abusua na sa komantam saman no mene saman ne asem wo de sa ni pa ne mra ja court asem wo de asem no court opa ja ko na fa asem ne bra fikasem ne hwade me se akwa be fo so e be je ne ma na no wo yem be hyew one na wade ne ma na fa no won be hu saman life and carried wo be dana saman je wo be yin hu adi a kire wo physical no no akasa a kire say won fa de wo ya command password say wo hwe a wo so be to ma saman do I'm telling you wow to me kasa emra nya adwuma wo me nua no kwasem me dia me say we are crossing over to 2024 we are crossing over to 2024 abusia ti Sunday obia to me say from Sunday Baba sorry Sunday nko ha Baba na se schedule de oyiyim ana schedule oyiyim lady enam de me di ka me say eja de won sam oni pa biara baba bia sabe mo fa nche me obia oni pa biara wow oni pa bia na fe ram na bo say we ana we what you say wo broni bi na pese broni be abefo to kwai broni na so ya de abra me me se be ka to me men camera. What you say? When there is power, protocols are barren. So to me here, Juma, emra nya Juma. No kwasem. And to me me se bra. Me wade no ho. Bra na me to me so me nua. Me ka no kra che. Me mpese matiem. What you say? Bra na me nya ne mama. Na kwa ni mie. Esi yi ya wo de aseda ne adanse adai. Abra me wura. Dia me hwa no. Abusia lady, yesi nyame ne hwan. Nyame ne de waboa. Ah. Na makonya mencha na nyame antimi amoa me eni pagu asoda mu won twetwede no kwasem pa o ade ba ko so afre nyame so enye na do nim se na no me ba ya salina wa wo foforo wa dadam wa so pa me huska nyina asa ni kru so atukwayo me huska nyina asa me be ko wei na me bo me wura mpa ye se me wura me sra boa me wei date ne so a me nya ska mfa nko wa da ha na jabe ma no wo be ma na de wo sori ya eno se amode tienio nyame nie hwa me nyame obi na ada lady ma me nka kurante o se asofo nyina ato American lottery abana boa no kwase baba ye pretty ase lotto nya enya enso so obi di American lottery wa eni de ya dai enya wa lotto nya obekọ bo nsam jam what you say wo sha tra abekọ bo nsam jam wo ye se abekọ bo nsam jam ya de ya no ahya ya gine na se wa gine na uhuru amane me ben nya sika eno de bi atode ne de ba ko wei wada ba me wura e command lotto number tiari o waso da yo eni ma lotto number wonya one number
was so young was I did the I thought 1 money aside by Koya day. I can't remove. And was saying your number back no could try. Was a papa minister. I'm also trying to see as I say. Or try and do 4 million grind. No put 4 million. But patch already never why. They are what am I to God myself? I couldn't be a below. And we are some catcher. I can't remember for so many years. Yes, I can't also be for so many. Mechanical correct now. Minia, I be a lotto staker. And I did it. I was young and pay to me in territory. What you say? I'm getting on pay to me in territory. We are lotto agent. Dear me, do every week be a do, sir. Now pay to me for territory. Somebody in the war. What you say? We should try, what try, now pay to me in territory. Not to more down on a soda. Now, so I also could try to be. There are so many ways to kill a cat. Papa, Papa, Busiabi or Onoma, Omonia, some more courts. Ayachi Busiani Mumpani for dear gum. Yet the Omogum and a Busiane be bread bako ebrewum. Some of one us our Mugu cells no. Set Bako Kura Bano Bemuaja, a job of fun in South Swat it is our court case in Mama. Lady, Messim me. Mira, or your unlimited creator. Wow. Men can so unlimited God. Ebasa medi grading no. Wow. When you creator, divine creator. And then you know when you all sorts be free mun eba. Okay. What you say? Me say court to asemwa. Court nye nipa na te wo. Nipa na te wo. Na court no nye judge na te wo. Judge na te wo. Na who was a judge before? Why na dey carry a judge? And you man ko na a judge. No kwasem. Abofo na egu won nye lawyers. No lawyers nkwa. Media me na be court. Me nkuta lawyer. Me nkura lawyer. Enso me di asema dipem. Enti abusia me sebra. Na aja fa me so mu awo. Ade e bi na me kan kire wo. Lady, me say so obi o problem asa ni pa ntu me kan wo. Sa ni pa ntu me kan. 31st. Tie. 31st. Ebesi Sunday by week. What you say? Sunday by na week. Ne na wotwe. Me hia ni pa biara. Me say me nya 31st night. Tie me ye. Me nya 31st night. Lady, my men can some way. Obi bia baba 31st you say morning. Morning 31st night, 31st morning. Obi bia person over men 31st be Sunday. Me anopa. Me pa cha wo ba. Na say hia wo dia, wo pe bibia free sika bia me keso a. Me pa cha yem fansa pan ko awurade anim. Bible naka. Wo se mo obi fansa pan me pia awurade anim. Kuta bibi. For some 5 million, family better property no so. What you say? Wow. Now show the jabe yamawo. As simple as ABC. Papa Breno I am the my first. Me say problem here will be a tumika na bra. Me dia no dey force kedwa. Wow. What you say? 2024 year di wiase aboso. Enti tumika na so bra bi. Na bra bra dey skedwa wo mawo. Eni ni padu ati ma ko ba bi na dom go en dom na ye dey dom ye we. Okoto dom no ade na dom na ma wo dia dom betimi aya ma wo nyina ne se ho be ye de wow na ho ye de wie na problem an so bo a me pa so okwa na ye na so wankwa na ye nka wo na mo nyame ne de wa bo wo nyame ne de wa bo nka se me kwa sorry we ja sorry to nchen na sorry ye nwe problem na de ba na here what matters most and so case ne ye di ama wo no ye free na de dance ya ba aya simple enti me me dia no de force kedwa otere ye besa ba beto aso na meto me safra kwasi ada we ane sa 31st Sunday no 31st Sunday esi Sunday to me kanebra service aya morning service kache wunu ye bia kwasi se so beba anadwo wo ba anadwo a wunyame anadwo me metu menamu me hwe de ekoso 2024 ye hwe look post ne nyina ne etuatua enti me pa cho me da ase me dia no de force kedwa wo ba me nchen a aforebo ne yebo 5 million. 5 million. Wo fra me papa na me ameni bi ma dan wo ni bi abra sori bra be bompa ye bi na aja hu mobo tie ni ye na mo so problem dey a wo ba kuta on some 5 million fa bra be ba for dey ma aja simple as ABC wo ni scam pa cho me fa o hian to so e me ha madwene ye da se aja nshira wo betime follow me wo YouTube Skadwa Nyamakasi TV my number is 0553 011 926 mo am frame me nyina me be frame from mem afro betime afre wo ba wo haw no ka kire me papa anyway ana me hia me pa cho ntrafie enka nchem se me yesei bra na aja fa me so mo aw simple
me pa cho me chia otumfo so mankwa ahene bafo asabre okuja wo asu otumfo so mankwa ahene ba akopɛ miwura eje enhiraw ma chia me ba pɛ ne na akwasi ma chia me manyina me ba nipa nua Abigail me chia wo ma chia me ba kuma na na kreska agudie ene me church members nyina me chia obi a Sunday mum yenhia me dama Sunday mum ayenhia de a ene na me a me di Tete Atinpon dwumadie hu chia me edin na ye ba akopɛ eye wo de abeje Lady Bex ya be send de ahia mu ochena 5:30 to 6 o'clock me chia me manyina na na kwa me sika me chia wo efenso me chia me ka akire na na akua sika agudie ka akire jiwtu me chia wo pa ya be send de ahia mu bi shalom peace Abisi waje bra na wo hweme me dia ne ska dwanya me kese odoman kuma bo so ne asase a ya frɛ no oba ade no ne de hye konkron ene me ana odoman kuma soma me wo nkyɛn same mfa asomdwensɛm emraw asomdwensɛm a me de nam ene san odofo me ka bibia cho sa abrabo a yebo ye mona kwawo ewiase na ho kwawo ansa na bɛbɔ bra na obetimi ade yie ne de se bibi ta akire ema obi ntena se na adaw mo obi nkasa nwa adwenem abrabo na yebo no tie ne ye eya me na me bɔ bra nya yan ne ye bɔ bra ade ba ko na master de owiase ne se hia wa enkasa hia yan yan se sika ne ho enso nkrofo si a na esi adan